Litshona njani babukeli? Okhulumayo ngumfokadawu uThabiso Sibanda. Ngingumongi kusibhedlela seManama. Okwanamhla ngizoliyazisa ngokubeletha kwabomama besebenzisa imithi leyi yesintu ababeyiphiwe emakhaya. Ngizolicebisa ukuthi kuyingozi ukusebenzisa imithi leyo esihlangana lakho ezibhedlela kunzima la. Imithi leyi isingalimaza umntwana osesiswini loba ilimaze umama lo othwele umntwana. Sibona ukuthi imithi leyi yebo ingabe incedisa omama ukuthi bengezwa ubuhlungu ngesikhathi bebeletha, kumbe bengathathi isikhathi eside besizwa ubuhlungu bomhelo, kodwa after ukubeletha ijayele ukuthi yenze omama bophe kakhulu. So besixwayisa uzulu ukuthi lingayisebenzisi leyi mithi ngoba okokuqala ayila dosi, ayila lokuthi umuntu ayinathe okungakanani lamalanga amangaki. Akufanani lale eminye imithi ekhona evunyelweyo ukuthi singathi sikubhalele yona sithi uyinathe kuseni, imini, ntambama, uyinathe futhi okwamalanga mhlawumbe 3. So besicela ukuthi badala, bazali, lixwayisane ukuthi lingayisebenzisi leyo mithi. Oyisebenzisayo abekwazi ukuthi hayi uyisebenzisa la efake ukuphila kwakhe engcupheni. Ngalawa mazwi ngiyabonga.